Horas mahubat haganupan Bapa Inang, sonay age hasaman nama poso, na hinarga ni Tuhan Yesus Kristus, ijape nasiyamba ni panorangon, marianan, sa tetap mahita marundos bani Tuhan tanay bata. Bani panorangon, paima itangar hita hata ni Tuhan, diar asemar tonggo malabih hita. Ham Tuhan Bapa namin na marhabang sa inaguriatas, terima kasih Tuhan, bani haganupan holong niate muna domay beriham huban nami. Bani panorangon Tuhan, tonggor hamahan namin na sihol manjalo hatamu Tuhan. Urupi hamahan nami marhiteton di muna pasing. Asa ijalohan nami hatamu in ibagas malas ni uhur. Jana boy dilanhon hanami, bani guluh nami. Martonggohan nami bamu marhite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Sahalinari Bapa Inang, horas mahubat tahaganupan. Nagabe ambilan bata bani minggu on, minggu kan tate. Aima tersurat tumbani buku 2 Musa bindu 15 ipukah maay humbani ayat 10 sia yujungi humbani ayat 20 sada. Sonon mahatan ni Tuhan. Ay sanggah nabokot huda ni parao rapakon gareta porang ni apa na mangajak si hubagas laut ay. Ipasuang Jehovah mabah ni laut ay malakopi sidea. Tapi mardalan bani na horah do halak Israel itonga-tonga ni laut ay. Dup ay roh mas si Miriam, sada nabi puang-puang, boto ni si Aaron. Ibuat masada husapi bani tangan ni. Anjaha luar maganup puang-puang mangirikon si marsi jolom husapi ni anjaha manortor. Jadi mendoding mas si Miriam, marsi balos-balosan pakon si dia. Mendoding mana siam bani Jehovah. Ay marmulia tumang do iya. Isa pakon do huda pakon na mangajak si hubagas laut. Si barjay mahatani Tuhan. Tarpuji ma goran ni bata. Jadi Bapa Inang nagabe tema bata bani minggu on ay mandoding ma bani Tuhan. Mandoding ma bani Tuhan. Tentu tenay anggo hita marsahap pakon ay tentang mandoding on sedo hal na baru be bani hita. Ondom magati tumang ihorjon hita. Tiap hari minggu sanggau gereja hita. Bahkan bani piga-piga kuria sebelum masuk fotum doma mandoding tene. Menyambut barisan prosesi. Dop hosi doding masuk ma potum. Dop hosi potum mandoding. Baru adong hamani pengakuan iman, pakondalegan mandoding. Mandoding. Pai mamanaratan ni Tuhan pe mandoding. Bahkan bani guluhan tape gati do hita mandoding tene. Agepe sipata mandoding hon lagu-lagu rohani. Adong doh mani mandoding kon lagu-lagu cinta pakon nalegan tene. Jadi anggo mandoding on domam menjadi mendarah daging bani hita sendiri. Bahkan anggo piga-piga halak adong doh mani nama rosu mandoding bani panorang sangga marmasak iya i rumah. Makorja ijuma sangga marsaran isepat hon ni mandoding intene alani petandahon malas ni uhur. Nah Bapa Inang sanay homani hasoman bani penorang on marlajar do hita pasal mandoding sona hado sa sitong ni na mandoding on tene. Na parlobe pay mamasuk hita masema halak Israel bani penorang ijia mandoding bani Tuhan. Seng pitah si Miriam tene anggo bani ayat na ibasa tahun memang bani ayat 20 sada si Miriam do Nabi Miriam sonay age puang-puang naboru bani ijia mandoding. Tapi anggo ibasa hita bani ayat na parlobe si Musa pakon haganupan bangsa ay mandoding do si dia tene. Jana doding hon ni si Miriam on pe sa sitong ni ay ayat sada bani bindu 15 on doding na domay doding hon haganupan bangsa Israel ay tene. Nah, Bapa Inang, anggo idingat hita, ahado na terjadi bani panorang ijia tene. Ase mandoding si dia. Tentu adong do alasan ni masih mamandoding hala Israel on. Hape ni bangsa Israel on bani panorang ijia na doma lopas do si dia humbani musuh ni ay Masir. Sebelum si dia on menyeberang ay teberau on si dia ibagas na gobir do tumang. Halaniaha si dia doma terjepit lahu kanan lahu kiri
Doma adong penghalang tene. Penghalang bukit-bukit maay. Lahulobe. Hape ni doma adong laut. Laut. Anggo bali upudi doma adong halak masir na mangaya kaya si dia nalaho membunuh si dia, nalaho membuan si dia homani ulaki hutano masir. Na ibagas panorang ai, ibagas situasi songonai, gubir do tumang ni uhur ni bangsa ai tene. Jana si dia pe marsorak-sorak do marsurak-surak, ipio masih Musa, si Harun, sonah do, ay na si hol pamateon ni Tuhan doha nami ijon, ay nalang adong do kuburan nami imasir, sonah kira-kira tene. Jadi manggila do si dia humbani si Musa, halani gubir ni. Tapi ibagas si sonon, adong do horja tangan ni nebatana luar biasa. Ihorjahon Tuhan do, horja-horja na lang mungkin terpikir hon oleh akal pikiran mereka. Alani ay memang Tuhan gati do tumang ni, horja tangan ni Tuhan na luar biasa ay, gati itoreh kita, sangga keadaan ta ibagas na sulit. Ibagas na terjepit, lang adong bedalan keluar. Na ijon may patudo Tuhan, marhitehon ni jua-jua ni si Musa, ibolah ma ay malaw teberaw ay tene. Ibolah malaw teberaw ay, janah aha na terjadi, bangsa Israel, boy mardalan itano na horing. Dasu dipar. Tapi anggo halak Masir, idihuti si dia do namin jejak ni halak Israel ay tene. Idihuti do sonaha si dia halak Israel ay mardalan bani tano na horing, mardalan do homani halak Masir ay bani tano na horing. Tapi do hosi bangsa Israel ay dasu dipar, langsung do ipabalik Tuhan ulakon keadaan ay tene, tau ay tene. Jadi akhirna tenggelam do manongnong do haganupan pasukan-pasukan ni parau ay, mate manongnong masih dia. Jana marhitehon ni on, jadi sada hasaksian do on itongah-tongan ni hala Israel, pabuat tangan ni nebatana doma menyelamat Tuhan si dia, paluah kon si dia humbani musuh. Bani panorang si dia ay ibagas hagobiran. Halani ay do ase kagum si dia humbani Tuhan. Muncul ma uhur ni si dia nalah muji-muji Tuhan. Nah on ma nagabe sada poin hubatta ay ma bernyanyi atap pemandoding ay ma sada respon ni halak na doma manjalo haluahon humbani Tuhan. Na doma manjalo hidup ni uhur ni Tuhan. Na doma itolong Tuhan na batasan diri. Jadi anggo isukun hanami na siyam bapa inang sanagi hasoman. Anggo doma ipaluah Tuhan na siyam. Doma ipaluah Tuhan. Itolong Tuhan na siyam. Ahado respon ni na siyam. Mandoding do atap lang. Jadi anggo itori hita tene. Keadaan on. Keadaan ni halak on. Lang pita halani. Ihorjahon Tuhan. Humbani halak musuh ni Israel on. Manongnong si dia jana talu. Lang put pilan ay tene, lang pita hala ni ay tene. Tapi hala ni memang iluar daya pikir ni hala Israel do tene. Sangga si dia itanoh Masir ope, buhi do tumang ni naibatan na legan na itadday si dia. Buhi tumang. Adong maay naibata itiap-tiap huta. Jadi piga huta na adong itanoh Masir, adong ma naibata ni tene, adong naibata ni. Adong dohma naibata ni Sungai Nil, adong naibata Sungai Nil, adong naibata langit, adong naibata katak, adong naibata ni petir, songon aha tene, songon tulah-tulah na ibariay. Memang ay do, haganupan tulah-tulah na iturun hon Tuhan naibata ay sa sitong ni ay manaluhon naibata ni halak Masir do tene. Jadi itori halak Israel ma, sonah do tene. Isi do naibata on. Naibata ne hatahon si Musa on sebagai Yahweh. Seng ongga do pe ididah kanami adong naibata na songonon. Naboy mabolah ay malaut. Na manaluhon ay man naibata ni halak Masir na markuasa bani panorang ijia. Jadi bani panorang ay gubir marhasoman malas niuhur do si dia. Alani ay do aseman doding si dia. Nah sada catatan hubani hita tene. Bani panorang ijia angkuma terjadi si songonay sa sitong ni
lang pitah hala Israel na takjub. Tapi anggo i pardiate hita, bangsa-bangsa na ganupan na adong isekitar ni ay na manangar ay gobirdo siya tene. Bangsa na adong i Moab itanah Kanaan. Langsung gobirdo si dia manangar hata pabuwa dom maipaluah na bata ay mahalak Israel humbani tangan ni halak Masir. Masih magubir human ni halak naligan ay. Halania ha. Halani bapa inang. Anggo panorang ijia, biasa ni misal ni anggo adong marporang sada huta, pakon huta naligan. Misal ni tanah Kanaan, bangsa Kanaan marporang melawan bangsa Asyur. Nah, bani pikiran ni si dia, na marporang ay sedo pitah halak Kanaan melawan halak Asyur. Tetapi naibatani halak Kanaan marporang melawan naibatani halak Asyur. Jadi anggo monang ma naibatani halak Asyur berarti bangsa Kanaan kalah ipunah kontene. Tapi anggo kuatan do naibatani Kanaan talu do bangsa Asyurai. So naima pemikiran ni bani panorang ijia. Janah bani panorang ijia italuhon Israel do aima Mesir. AGP na manaluhon sa sitong ni nebata. Nama kerja na sa sitong ni ay manebata. Tapi bani pikiran ni hala bani panorang ijia naibatani Israel lebih besar daripada naibatani Mesir. Padahal Mesir ialah tempat segudang ilah-ilah. Bani panorang ijia Mesir ay masada bangsa sibagalan. Jadi anggo panorang ijia anggo bangsa sibagalan naibatani pe naibata sibagalan. Jadi anggo naibata sibagalan pe dom maitaluhon naibata Jahuba, apalagi bangsa-bangsa na etek-etek ay. Tanah Kanaan, Jericho, Moab, Asyur na etek-etek bani panorang ijia. Langsung ciut do uhur ni sidia. Ay do ase sangga rope adong 12 pangintai hu Jericho iha tahon sadana boru ay do tene. Sadana boru na si Joshua, si Caleb na bani cerita na legan adong pengintayan hutano Jericho tene. Iha tahon do memang pabuwa gubir do bangsa ay manangar na terjadi humbani bangsa Israel tene. Ane horjaon ne bata. Nah halan ni ado ase muncul bani diri ni halak Israel. Ai ise mahanami on tene. Ai ise mahanami boy itolong Tuhan jangan nebata nami pin nebata si begelan itanohon. Jadi halannya anggo hita tene misalnya itolong. Padahal hita sendiri sebelum ni ay mabudak. Halakna lang iperhitungkon. Anggo Israel bani panorang ijia kan budak do jabolon. Jana lang iperhitungkon tene. Ay sema marporang pelangi boto manakak podang pelangi boto tene. Langi boto. Tapi bani panorang ijia isema budak jabolon tetapi adong naibatani na manolong jangan naibatani ay pehomani tebatana daw si begelan umbani naibatana ligan ay lang malas muhur ni malas matene anggo hita pe sonai hita tidak terpandang dikesampingkan oleh orang lain ternyata kita dibela oleh orang yang sangat besar kan malas urta luar biasa tene boy ia marsahap pajubah pakon gubernur padahal ia sedo ise. Kira-kira sonai ma. Jadi malas do uhur di sidea halani domai horjahon nebata sada hal na luar biasa itongah-tongah ni bangsa Israel. Jana on ma ikomunikasihan di sidea ekspresihon di sidea marhite na mandoding sidea manortor sidea jana adong do alat musik sidea tene. On do ne horjahon hita bani panorang on masih mahita mandoding hubani Tuhan halani memang Tuhan na parlobe makorjahon na dia bani hita. Jadi langa dong alasan ta sasit tong ni seng raman do ding humbani Tuhan langa dong alasan ti tene. Halani halani Tuhan sendiri sasit tong ni lang pitah membere hubani hita keinginan untuk memuji Tuhan halani mangidah kuasa ni Tuhan. Bani panorang on memang halak Israel memang ididah ni kuasa ni Tuhan makani manduding si dia. Mamuji Tuhan si dia. Tetapi sasit tong ni Bapak Inang lang pe ididah hita kuasa na begal tumangai. Doma
tempat hon Tuhan, doma itanom Tuhan, inahkon Tuhan, ay ma ibani dirita sendiri hasrat, keinginan, gairah nalahu mamuji-muji Tuhan. Nalahu mamuji-muji Tuhan. Bahkan lang pitahon bani hita na doma persaya. Ihatahon bani Alkitab, pabawa bani danak bayi doma inahkon Tuhan ay ma uhur nalahu mamuji-muji Tuhan. Diar asay buka hita ay ma bani buku Matius pasal 21 tene. Matius pasal 21 ayat 10. Di hari tangar hita sonon mahatani Tuhan. Nini sidia ma hubani Tuhan Yesus. Ibogi hamdo na hinatahon ni sidiain. Jadi nini Yesus ma hubani sidia. Hubugi do. Ailang ongga ibasa na siyam. Hunbani pamangan ni dakdanak apa na inuman do ipasirsir ham puji-pujian baku. Jadi hatahon do ijon. Humbani pamangan ni dakdanak apa humbani pamangan ni na inuman do pe. Doma ipasirsir Tuhan ne bata ay mapuji-pujian humbani Tuhan. Doma ipasirsir. Apalagi humbani hita sa tong ni doma inahkon Tuhan puji-pujian na lahu mamuji-muji Tuhan ne bata Bapa ina. Jadi halan ni ay roh mahita humbani Tuhan na lahu mamuji iya. Sedo halani sungut-sungut tatene. Tuhan pelang marosum bani paksaan. Jadi anggo hita sa sitong ni mandoding igareja. Unang mandoding hita halani paksaan. Halani ipimpin humbani ilobe tene adong pimpinan song leader. Makatahon mandoding hita haleluya nomor on ayat on baru mandoding hita. Tetapi mandoding na sitong nilang boy asal-asal mandoding. Tuhan maroso do tumang ni anggo hita mandoding hubani Tuhan. Maroso tumang anggo Tuhan ipuji hita Tuhan. Tetapi Tuhan lang maroso anggo hita mamuji-muji Tuhan tanpa alasan. Tanpa adong uhur pikiran tanah terpusat tumbani Tuhan. On mana itegur Nabi Yesaya tene. Bani panorang Ijia halak Israel. Ihor jauh si dia do puji-pujian na terbaik humani Tuhan. Mandoding si dia, ya tahun Tuhan engkau baik, Tuhan engkau besar, Tuhan engkau yang luar biasa, tidak ada Allah selain engkau. Sungguh indah, jenges tumang doding ni si dia, jenges tumang hata ni si dia. Ihor jahon si dia ay peribadahan. Tapi itegor Nabi Yesaya. Halani hatahon Tuhan, mulutmu saja yang memuji-muji Tuhan. Engkau menaikkan lagu-lagu pujian yang indah-indah, tetapi hatimu menjauh dari Allah. Maka ni si sonon lang marosu Tuhan. Anggo mandoding hita tapi uhur ta mandao humbani Tuhan. Lang marosu Tuhan tene. Tapi na marosu Tuhan, sona hamar hitehon ni haganupan guluh taon. Ibi ekspresihon hita ay pabuan na bata makasuman ni hita tong-tong. Ekspresihon hita ay pabuat Tuhan ay Tuhan na pujur. Tuhan na luar biasa humbani hita tene. Jadi Bapak Inang, on ma poin na paduahon hubat taja na poin na patuluhon ay sa sitong ni doding on sedo pitah berbicara tentang suara yang keluar atape berbicara tentang lirik-lirik yang indah lang. Sa sitong ni doding on ay sada bentuk keindahan tene. Bahkan ibadah na dosa sitong ni mandoding humbani Tuhan. Bentuk keindahan. Nah, Bapak Inang, totu anggo hita gatido tumang ni itoru gati humani iatas. Gati manaron na parngit, gati humaman jalo na madear teneh malas ni uhur. Nah, on guluh tana selalu berganti-ganti, selalu berubah. Songon roda yang berputar, seperti angin kadang ke kiri kadang ke kanan. Sonai magoluh ta sa sitong ni. Tapi goluh na si songonai ay gabi sada tangganada do ay na anggo isusun songon sada lagu pujian humbani Tuhan. Jadi haganupan ahana doma ilewati hita tene. Ilewati hita masa susah, ilewati hita masa senang, ilewati hita masa-masa biasa, ilewati hita sonaha hita manaron na langi harus sukon uhurta, bermasalah hitung-hitungan di keluarga, itolak halak, sonai homa manjalo namadear, gajian, jumata aima dapatan arga, ai
anggo hita to tak mardalin bagas Tuhan, ididah kita ay hupudi, ay gabi sada nyanyian yang indah doa. Jadi anggo persembahkan hita ay humani Tuhan, ipandang Tuhan doa sebagai nyanyian yang indah. Jadi poin yang terakhir hubani hita bani minggu on, bani ambilan on ay ma sonaha ase goluta on, gabi sada puji-pujian, sada doding hubani Tuhan. Bain hamma ay, syukuri hamma ay. Ibagas keadaan situasi apa hita, tetap ma idingat hita, oh Tuhan, gabi puji-pujian maon bani goran mo na mapasingin. Gabi sada doding maon na jenges na laho pasangap kon goran mo. Jadi malas mahomani hurta, roh mahita hu Tuhan, doding hun hita madoding na baru. Si barjon ma das ni ambilan taon diar pay may tutup hita martonggo mahita. Terima kasih Tuhan hatamu na doma das suban nami. Mengajari hanami ase melihat Tuhan. Manonggor sonaha kuasa ni Tuhan manolong hanami. Jana marhitihon ni ay Tuhan roh hanami bamu. Mengungkapkan ekspresi hati kami Tuhan. Pabuah hamdo na makerjahon in. Roh hanami mandoding mamuji-muji koranmu. Jalo hamma hanami Tuhan. Jana urupi hamma hanami nalah mandalan ni guluh nami ibagas doding puji-pujian. Marhiti anakmu Yesus Kristus, martonggohan nami bamu. Amin. Sampai jumpa bani minggu na berikut ini Bapak Inang. Tetap semangat, tetap kuat. Dan jangan lupa homani dukung na Siam channel on. Ase lambin buhay tumang nihatan ni Tuhan na buhay ijalo hita. Terima kasih, dia tetupa. Horas